Muke po mami, tati i mati. Emisija za zdravu obitelj. Razgovaramo o aktualnim temama iz svakodnevnog života. Uključite se, postavite pitanje ili predložite temu o kojoj želite doznati više. Emisiju Muke po mami, tati i mati slušajte ponedjeljkom u 13:15. Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz našeg studija. Vrijeme da se malo ponovo pozabavimo trendovima. Malo drugačije možda ovog puta. Imamo zanimljivog gosta. Evo i kažem, svaki put kada dođe kod nas je u drugom ruhu. Ovog puta kao policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu, gospodin Vlatko Možar. Dobar dan i dobrodošao. Poštovanje, hvala vam na pozivu. Danas nećemo pričati o knjigama, mada pitaću ako ima kakvih novosti i tu. Dobro. Ali fokus je zapravo na ajmo reći na jednom trendu koji traje već neko vrijeme. Govorimo o automobilima, o biciklima, a općenito sve to moramo staviti pod sigurnost u prometu. Znači mi se često puta i čujemo ponedjeljkom i uvijek apeliramo da treba paziti, da treba imati sve što treba biti, kako treba biti obučen, ako se tako može reći, pri rukovanju takvih, kako bi to mogli zvati? Što bi mi to mogli reći? Jer automobil spada pod prevozno sredstvo. Pa prevozno sredstvo apsolutno je, samo što to u zakonu o sigurnosti prometa na cestama postoje kategorije, znači objašnjeno svako vozilo što je i kako se može recimo s njime upravljati. Mi bi rekli prometno smetalo. Dobro, sad ja kažem svako gleda svog kuta gledišta, ja ga zovem tako reći kao osobno prijevozno sredstvo, jer električni automobil kao još neka prijevozna sredstva spadaju pod tu kategoriju i zakonski gledano, znači kad bi gledali kako se zove to prijevozno sredstvo, mi ga zovemo osobno prijevozno sredstvo. Dobar dan i dobrodošao kod nas u studiju. Mi ćemo malo pročešljati i ovu tematiku koja je zapravo vrlo česta, ali uvijek nekako pustimo za jednu drugu priliku. Danas imamo 25 minuta vremena da malo porazgovaramo o tome što možemo, što ne možemo, koje su opasnosti. Ovo je jedan lijepi projekt koji je uključen i grad Umag. Pa evo, zanima me kako je to krenulo i od kada to traje. Pa evo, znači mi smo, s obzirom da ćemo odraditi tu temu oko osobnih prijevoznih sredstava, iako smatram evo da možemo upotrebljavati električne romobile kao izraz da će možda biti puno jasnije našim slušateljima, pa činjenica je da je to, ajmo reći, prije par godina se pojavilo kod nas, bilo je nešto onako u manjim omjerima, međutim evo sad kad pogledamo puno osoba koristi električne romobile za doći na posao, da ići iz posla do trgovine i slično i onda možda su samo dobili odjednom tu informaciju, kupili su svi živi, ne znajući možda koja su neka ograničenja ili pravila, koje su potrebe svakog vozača koji upravlja tim vozilima. I onda se stvarno pojavila potreba ne samo u našoj policijskoj upravi Istarskoj, nego na nivou cijele Republike Hrvatske, ali da, uključili se i gradovi i općine, ali i naša evo uprava gdje smo izradili i letke i naljepnice i plakate, ima onaj veliki jumbo plakati su tu na području Umaga, tako da, mi se tu zahvaljujemo i gradu Umagu što su nam dali taj prostor za ajmo reći reklamu, gdje je naslov sigurno na romobilu i tu mi se opet sviđa što i mi, ajmo reći, pratimo jedan trend, ima onaj QR kod jedan gdje se, znači, koji se može skenirati i bez problema se dobije jednu informaciju, ali tu stvarno bi opet pohvalio naše glasnogovorništvo iz Pule koji su napravili jedan odličan članak po pitanju tih osobnih prijevoznih sredstava, uključujući i električne romobile, gdje je baš onako, ja bih rekao, na zdrav i jednostavan način, kod da imamo svi 6 godina objašnjeno što se smije, što se ne smije kad se stane na taj električni romobil. Tako da evo, to mi se sviđa, a opet kad je došao tek zakonski, znači pojam tog osobnog prijevoznog sredstva, jer u jednom trenutku nije bio pojam gdje ga svrstati, kako ga staviti. Mi smo bili onako kao policijska postaja Umag s ispostavom Buje, malo ćemo dati ljudima priliku vremena da se naviknu na te recimo zakonske odredbe. I sjećam se u Rovinju su od početka počeli kažnjavati, mi smo malo imali neku toleranciju
I na kraju, ne znam, mi smo imali 2-3 kazne, Rovinj 50-60. Sad ne znam evo točno taj podatak, međutim i onda šta je, Rovinj je počeo fino, su oni u startu počeli, joj da policija kažnjava, mi se moramo to pridržavati, mi smo išli, ajmo reći, linijom, neće reći manjeg otpora, ali nešto slično, i onda smo shvatili ovdje, pa čovječe, to ne funkcionira baš, joj dajte, pripazite na ovo, pripazite na ono, stvarno ono gledamo, pa maklo se slanca, ajmo reći, figurativno, jel? I onda šta je sad, recimo, onda pa nikako to vrati sad na nekako ispraviti krive drine, da to bude sve po PS-u, pa kažnjava jednog, kažnjava drugoga, i onda evo sad što sam mislio i u autoškolama, ali i u školama kad vršim edukaciju, stvarno u zadnje vrijeme trebam pohvaliti vozače romobila, što ako ništa drugo počeli su puno više nositi kacigu nego prije, a međutim zakonski gledano svi koji imaju, da li imaju 14 godina ili 64 ili 94, trebaju nositi zaštitnu kacigu na glavi, što nije recimo slučaj sa biciklima. I onda recimo tu sam izvukao podatak gdje smo mi imali, recimo od 1.1. do 15.6. prošle godine imali smo poduzete 21 prometni prekršaj prema vozačima romobila, odnosno osobnih prijevoznih sredstava. Ove godine, znači u istom tom periodu 95. Znači to je povećanje za 74 prometna prekršaja. Od tih 95, 89 je nenošenje zaštitne kacige. I sad ja znam, i sad ti neko će reći, pa kako ti pohvaljuješ, ali a toliko je prekršaja više. Je prekršaja više, ali stvarno se vidi jedan pomak. I sad evo, onda ovdje se vidi da možda da represija radi svoje. Znači da nije sve ma u redu, bit će sve u redu, i evo naše te informativne emisije, vi ste sami rekli ponedjeljkom, mi se često čujemo i stvarno često ponavljamo ovakve stvari. Međutim, evo, danas sam išao od policijske postaje do vas pješice, prva 3 romobila koje sam vidio vozače nose kacigu, rekao, ono, hvala Bogu, međutim, evo ga 4, baš je morao bez kacige. Da, jednostavno. Pa evo, pitanje je uvijek da li kad pri kupnji takvog prevoznog sredstva, da li se uvijek, znači u više manje to roditelji kupe djeci, pa uvijek razmišljam o tome da li ti roditelji razmišljaju, obzirom da to nije klasičan romobil na gurenje kao što je nekada bio, jer tu je bilo snage koliko si imao, toliko si išao naprijed. Ipak govorimo o vozilima koji imaju određenu brzinu. Sad ja ne znam koji je limit brzine takvog prevoznog sredstva, možda vi znate, pa možemo kasnije o tome. Opasnost pri rukovanju da padneš je strahovito velika, pa kako ne razmišljaš o tome da bi bilo dobro da staviš jednu kacigu, ma ne kacigu bez veze, samo da ju imaš figurativno na glavi, jer ne znam, ajde pa da mi ne stave kaznu, pa samo da nešto imam neki lončić na glavi, nego treba razmišljati, kupiti, imati ozbiljnu kacigu. Jasno. Vidite sad, mi možemo opet gledati na taj električni romobil s dvije strane. Znači kao, naravno, nešto pozitivno, nešto negativno. Jer ako gledamo neke, ajmo reći, pozitivne stvari, to je ipak jedno, rekao bih, novo jeftino prijevozno sredstvo koje će nas odvesti od točke A do točke B, ne možda brzinom kao automobil, ali kod sadašnjih gužvi, pogotovo sad tijekom turističke sezone, ono nam ipak može pomoći. Ja nisam zato da ispadne fokus na našu priču danas, nemojte kupovati romobil. Ne, jasno. Kupite romobil, ali budite svjesni i posljedica, ali i tih obveza koje treba. On je isto, gledajući ekološki, prihvatljiv. On recimo može mijenja sam taj način prijevoza, jer to više nije onda stani u 17 si u koloni ili nešto slično. Jel? Umjesto motora, ajmo reći, nekada. Međutim, šta je, on je, ako ćemo gledati nedostatke, to su ipak izazovi za zakonsku regulativu, jer sutra će može izmisliti jedan novi dodatni dio za taj romobil, onda se po koju tu kategoriju sada staviti. Jel? On je ipak, gledajući, on je najopasnije prijevozno sredstvo što se tiče mogućnosti ozljeđivanja. Jer recimo, evo sad finska studija je pokazala da je on 13 puta opasniji od vožnje bicikla i 2 puta je opasniji od vožnje motocikla. Tako da evo, bilo je baš nedavno i djelatnici HAK-a su bili u srednjoj školi ovdje u Umagu, su donijeli kao romobil, pa su imali onako simulator i stvarno drugčije, ali ima nekih isto još djece koji nisu sjeli, odnosno stali na taj romobil, međutim evo ima puno isto tih, ajmo reći, 13, 14, 15 godišnjaka koji voze romobil iz škole, van škole, tako da evo sad što ste vi pitali, recimo taj
roditelji kupnja romobila. To je, ja bih rekao, možda jedan ipak novi džir gdje je jedno dijete uzelo, drugo dijete uzelo, pa su vidjeli ovo, pa da, to je dobro, pa hajde opet bolje to nego da ga ja vozim i kupuju se. Međutim, ono stvarno što je možda roditelji ne znaju, a i puno naših slušatelja, taj, znači osobno prijevozno sredstvo, inače i ako ćemo gledati zakonski, je recimo prijevozno sredstvo čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW, znači od 600 W, a vidimo puno mladih se vozi sa romobilima koji su jači nego oni, čak i do 2000 W dolazi snaga, i onda naravno da je to i prijevozno sredstvo koje razvija brzinu veću od 25 km/h, što osobno prijevozno sredstvo ne bi smjelo. I onda šta se događalo, mi smo i ove i prošle godine počeli oduzimati takve romobile, i ja vjerujem da puno roditelja ili djece nije znalo da ne smiju kupovati takve romobile, jer se oni ipak prodaju u ovlaštenim trgovinama i zakonski gledano oni to smiju napraviti, jel? Međutim, nigdje ne piše da ako oni to prodaju da oni moraju upoznati ljude, s takvim vozilom ne smijete na cestu. Jasno. Smijete u parkićima negdje nešto šumi, ali svi znamo da to se neće tamo koristiti, ali uglavnom znači na javnoj cesti, na tim površinama na nogostupu ne bi smjeli, znači ovo sad što smo nabrali više od 0,6 kW ili znači da se razvija brzina veća od 25 km/h, to ne. Recimo trebala bi biti jedna brzina možda malo jača, malo brža od brzog hoda. Da, ako se kreće po nogostupu, to da. Međutim, opet kažem, ako je predviđeno do 25 km/h, znamo da ljudski hod nije baš toliko da je ok, ali znači evo, u granicama te neke zakonskih okvira. Problem je čest što zapravo ga ni ne čuješ. Istina. I jednostavno ljudi šeću nogostupom i ne razmišljaju o tome da će im neko doći zapravo iza leđa. A čovjek ako ne vidi komu stoji iza leđa, neće se niti pomaknuti. Jasno. Evo, recimo, ni nemamo zvonce, ništa ne postoji. Istina je, ali evo, nedavno sam gledao baš ovdje na trgu na ovome gdje je jedan dečko na romobilu, imao je kacigu, sve u redu, prije je znao ne imati, međutim već u par navrata gledam kako ima, dolazi taman onako, ajmo reći, iza zavoja, skreće prema tržnici, ali nimalo onako usporavajući. Sad se razmišljam da jedan, možda njegov vršnjak koji dolazi s druge strane iz smjera tržnice prema trgu, isto brzinom tom ide, pa to mislim da je malo reći lakše tjelesne ozljede. Sad pitanje, kada vozimo bicikl, znamo, nemamo pokazivače smjera kad vozimo bicikl, ali stavimo ruku. Ja to apsolutno nikad ne vidim u vožnji. Razumijem. Recimo to, važno je da imaju svjetla, nemaju svi svjetlo. Nemaju, recimo sad se više bicikli imaju čak i retrovizore. Mislim, to govorimo sve radi osobne sigurnosti. Pa evo, ne znam, možda bi bilo pametno da se možda i preporuči to, jer obzirom da je to jedan plus, jedan više, a imamo i mjesta gdje staviti, možda ne bi bilo loše. Slažem se, međutim mislim da to ne možemo ni vi utjecati puno na to. Ali bilo bi zanimljivo o tome. Apsolutno slažem se, jer ono sve što daje jedan dodatni aspekt sigurnosti, ja sam uvijek za. To je neminovno i mijenjat će se, jel? Tako da evo, recimo, bilo je ono u stilu trebali se skroz zabraniti taj romobil ili ne, ali evo recimo isto primjer, bilo je kad su se tek počeli proizvoditi auti dalekih godina, mislim da su rekli da je prva osoba koja je poginula u automobilu da se kretala brzinom od 25 km/h, tako nešto. Tako da evo, i onda da su tad zabranili automobile, šta bi mi danas pričali? Mislim, razumijem, nećemo se još na konjima, ajmo reći, voziti ili ne znam, kočije, slično, tako da evo, je sve u redu, jednostavno svijet neminovno napreduje. Pa nije bilo niti pojasi nisu bili, apsolutno, a da ne govorimo o sjedalicama. Prvi pješak koji je poginuo, znači, na cesti, bilo je pri brzini vozila od 9 km/h, što je sad ono nepojmljivo da neko ide 9 km/h, udari nekoga i neko premine. Ali evo, možda je su bio neki splet okolnosti, ali evo, tako povijest kaže. Mi ćemo odmoriti uz glazbeni broj i vraćamo se našoj temi. Prodano. Hey son,
odmorili? Jesmo, vrijeme da malo da nastavimo i dalje našu priču. Osim električnih romobila postoji ono što ja nikad ne znam kako se zove, gdje stojiš kao izgleda ko znači ravno stojiš i imaju jedan kotač, imaju dva kotača. Izgleda ko skate, a skate nije. Isto tako na struju. Tako da su biti, ima puno tih takvih prevoznih sredstava koji su onako vrlo opasni, pogotovo kad se kreću na glavnoj cesti. Mi imamo tu puno priobalnih cesti, glavnih cesti koje možda, evo stvarno s nekim vozilima ne možeš ići off-road, ako se tako može reći. I onda se takve romobili ili to što stvarno ne znam kako, ne sjećam se kako se to zove, zapravo vozi se na cesti. Imamo znači usporivače koji jednostavno isto mogu biti opasni ukoliko pređu preko. Naravno, evo sad recimo kad vi kažete ne znam, možda kako se zove ovo vozilo ili ono, zato sam rekao pod osobno prijevozno sredstvo dođe puno više tih vozila. Naprimjer, evo recimo u tu kategoriju osobnih prijevoznih sredstava smatra se svako vozilo koje se može samo uravnotežiti. Onda imamo recimo, to su ti. Da, imamo monocikl s motornim ili električnim pogonom i ove naše te romobile s motornim ili električnim pogonom. Tako da znači i to ima i slično. Da, i mislim da znam ono što ste vi rekli, međutim stvarno ja mislim da sam to vidio jednom ili dva put kod nas. Međutim opet sve što ide na električni ili na motorni pogon automatski spada onda znači pod tu neku našu kategoriju kroz zakonski okvir. Ono što često puta je uvijek, što se zapravo svi pitamo, da li on isto tako moraju sići sa tog prevoznog sredstva pri prelasku preko sad vidite, znači to je sad jedna, bicikle moraju. Tako je, da, jedna kako je novija kategorija, tako da vjerujem da tu možda roditelji ni ne znaju kako bi onda oni objasnili djeci hoće li ispravno reći. Međutim, zato mi je drago što nas autoškola zove na edukaciji i onda isto kad prođemo određene dijelove oko negativnih bodova, obveza mladih vozača i općenito prometa, što se kod nas recimo događa, neke možda ajmo reći crne točke, iako ih mi nemamo, ali objasnimo nešto gdje bi možda trebali pripaziti. Apsolutno jedna od kategorija je i vožnja romobila, odnosno bicikla, gdje sad naglašavam, znači kada god dođu na pješački prijelaz, obavezno vozač romobila i bicikla trebaju sići sa tog prijevoznog sredstva i gurajući prijeći preko pješačkog prijelaza. Sad imamo opciju da ima pješački prijelaz i biciklistička staza jedno uz drugo. Onda stvari u tome što kada dođu recimo na biciklističku stazu nemaju obvezu silaženja sa romobila ili sa bicikla, međutim imaju obvezu propuštanja vozila koji se nalaze na toj cesti. Znači nema kazne za njih, ali ako oni ne propuste vozača recimo automobila i automobil lupi njih na pješačkoj stazi, oni snose svoju odgovornost, kad kažem oni misle na vozača romobila ili bicikla. Ali odgovornost za nepropuštanje ovog vozila, to je jedan drugi članak. Ali i sad meni je to onako malo, sam se iznenadio, kazna za nesilaženje sa romobila ili bicikla je 130 eura. A šta vas košta, pogotovo s romobila, samo staviš korak u lijevo, kad malo usporiš, prošetaš i ja razumijem ljude kad oni vide, pogledaju lijevo, desno, nema nikoga, pa neće. Ja sad ne mogu reći, dok smo na radiju, ja vas razumijem. I razumijem, ali zakonski gledano vi morate stići sa tog romobila, odnosno bicikla. Često vidimo zapravo i dva, znači vozača i suvozača. Slažem se i to je isto zabranjeno. Znači, apsolutno ne. Zato kažem, onaj sken koji ću ga možda još ponoviti par puta tijekom naše emisije, možda bi mogao dati vam ovaj letak da ga skenirate pa kad stavite na svoj portal da imamo i taj sken, da, ok, i onda znači stvarno lijepo su napravili naše glasnogovorništvo iz Pule, sve je lijepo objašnjeno, tako da bilo koji roditelj ili dijete kojeg zanima šta kako, ima tamo lijepo objašnjeno i koje su kazne i šta se smije, šta se ne smije. Tako da da odgovorim na ovo vaše, da, znači dvoje ne smiju nikako biti na tom romobilu, obavezno je zakonski jedna osoba. Sad isto šta je fora, što
tu dijete, ajmo reći, može voziti sa 8-9 godina bicikl, pričamo, jel, ali ako je neko stariji s njim u društvu na javnoj cesti. Međutim, romobil se smije voziti tek kad se napuni 14 godina. Mi vidimo djecu od 12-13 godina kako upravo ne bi bilo prvi puta da smo zaustavili nekoga. I zato je tu, recimo, roditelji će snositi tu odgovornost. I recimo mi znali smo u par puta obavijesti onaj bivši centar za socijalnu skrb gdje pošaljemo dopis i onda znači šta je, to se možda danas sutra ispadne i onako loše ophođenje prema djeci. Jer mi moramo brinuti o svojoj djeci. Ovo staviti na jedan romobil, ja ne kažem da je on opasan, ali dijete pustiti u promet sa 12-13 godina koje još nije osvješćeno, to već može biti opasna radnja. Da zapravo vrlo često ne znam gledati ni lijevo i desno kada prelaze cestu. Da, nego ali i ponese gdje, i onda oni nisu svjesni tih opasnosti. Recimo evo sad, pa i sezoni i van sezoni imamo malu djecu od par godina koji se šetaju po šetnici i naravno da ih neću držati cijelo vrijeme za ruke. I dijete vidi, ne znam, galjeba, pticu, more, krene onako samo odjednom u lijevo ili u desno, mi prolazimo tamo, pogotovo ako su jači romobili sa 30-40 na sat, postoji mogućnost da nekog više neće biti. A to je ono što recimo ja smatram da djeca nemaju možda taj spektar svih mogućih možda posljedica koje mogu izazvati jedna brza vožnja. Jasno. Puno smo toga spomenuli, da, već kad smo i na samom početku rekli da ima i studenata koji odlaze u školu. I onda su, recimo, neke škole su zabranile dolazak sa romobilom. Uvijek govorimo, ok, ako voze sami, imaju kacigu, ali znaju imati i torbe i slušalice. Ok, ajmo, razumijem. Znači za torbe nigdje u zakonu ne stoji, ako neko ima torbu, dizel ili nešto, da ali to su druge stvari, ali evo recimo za slušalice. Znači dozvoljena je jedna slušalica u uhu, 2 nisu dozvoljene. Tako da evo, znači i tu je nešto što da, sad neke izgleda ko studijske, sad su te moderne, jer one male su bezvezne za njih. Znam, ali opet ima neko ko koristite mali, ima ko koristite velike. Nigdje ne stoji ako je marka, primjer GBL, šta god, da može ili ne, nego znači ako su pokrivena ili stavljene slušalice u oba uha, to je nedozvoljeno. Tako da tu nema ono što se tiče godišta, ali evo recimo to sam još htio reći, mi ako zaustavimo nekoga 2 ili 3 puta da recimo ne nosi kacigu, mi imamo pravo oduzeti taj romobil. Ovo kad vidimo da je jači od 0,6 kW, to ne bi bilo prvi put da smo oduzeli i maloljetnicima i punoljetnicima. Ovo što smo rekli, znači djeca koja su mlađa od 14 godina, mi teretimo roditelje za te prekršaje koje počini to dijete. Od 14 do 18 godina teretimo dijete, jer je dijete sa 14 godina i prekršajno i kazneno odgovorno, što onako svi misle joj kad dođe 18 onda je to. Nije, sa 14 godina već dijete postaje prekršajno i kazneno odgovorno, međutim naravno da sud neće tu ići na neke maksimalne kazne, ali kako se radi o recidivisti i vidi se da očigledno, ne znam, ukori, opomene ne utječu dovoljno na to dijete, apsolutno imaju oni svoje cijelu lepezu stvari, odluka koje se mogu donijeti. A nakon što je dijete punoljetno, naravno da svatko odgovara onda dodatno, ali na drugčiji način, jer ovo od 14 do 18 ipak maloljetnik i sud drugčije gleda na to, ne samo sud nego i policija. Isto tako pričamo i o električnim, znači e-bike kojih ima jako, jako puno i oni isto imaju lijepu brzinu. Slažem se, ali opet evo za njih nema nekog ograničenja da možemo reći smiju toliko voziti električne bicikle ili ne. Ali da, razvijaju se i opet evo može to dobra pomoć za nekoga ko ne može, jasno. Da, ali i uzbrdice. Ali recimo kad smo kolege ja išli s biciklima za Rumunjsku, meni bi bilo krivo da sam imao električni bicikl, jer smo stvarno htjeli napraviti nešto što se inače ne događa svaki dan i stvarno svaki kilometar koji je prijeđen je sa Monty bajkom, ne cesonom biciklom. Ali dobro, to sad nije bitno, nego samo znam da su se namučili. Ali ovdje ipak kao nema zakonske odredbe, tako da evo, neka se vozi. A što to, evo imamo još koju minuticu vremena, sad pogotovo tijekom sezone susrećemo
bicikle koje imaju spojene razne prikolice, u tim prikolicama imaju i pse i bebe i to voze po glavnoj cesti. Razumijem, i opet gledajući bicikl se smije, znači, koristiti, odnosno upravljati njime na javnim cestama, međutim imaju tu isto oni neke, ajmo reći, ograničenja, ali ograničenja samo ako se uz cestu nalazi biciklistička staza uz desni rub, lijevi rub, nebitno, gdje je uz cestu, oni bi trebali koristiti onda tu biciklističku stazu. I ovdje jedino što mogu reći je da znaju nekad možda naživcirati vozače, ne možda, ajde reći sigurno, naživcirati vozače, jer opet evo i mi vozači automobila i svako od nas ko položi, imamo sigurnih, nesigurnih vozača, imamo Jasno. iskusnih, neiskusnih i naravno sad evo ja gledajući koliko ja već imam 30 godina, 28 godina imam vozačku dozvolu i drugčije gledam na njih sada i recimo sa 18 godina sada već mogu precipirati otprilike gdje mi je drugo vozilo, kojom on brzinom ide, kojem ja stignem ili ne. Ima mladih vozača i ja bih opet radije rekao i pričekajte pa da svi ostanemo sigurni, ako ćete možda stvoriti kolonu, nego sad da se dogodi jednom krivi potez pa bude neka frontalka ili odbijete se na tog biciklistu i tog, ne znam, bicikliste više nema, ali ipak je on malo nezaštićeniji nego mi u osnovnom automobilu. Ali da znaju stvarati te neke gužvice, da, onda opet ono što znamo prije sezone ili poslije sezone kad krenu te cijele grupe biciklista, ne bi bilo prvi put da smo ih kaznili, stavili sa strane, ali oni isto imaju obvezu vožnje jedan iza drugoga. Znači to je 1/1, ali evo sad kažem opet možda možemo to... Jer jednako nije možda pratnja u pitanju, pa onda imaju, jel tako? Kako mislite ako recimo da imaju dogovorenu vožnju pa da imaju pratnju, znači ispred do traga pa da voze. Dobro, ali opet voze jedno iza drugoga. Aha, znači bez obzira na to uvijek moraju voziti. Oni znaju imati neka te biciklističke rute kao sa nekim vodičem, sve to ok, međutim ako je vodič obično bude naprijed i onda on vodi prvi i svi ostali su iza njega. Jasno. Poredani jedno iza drugoga. Nego ove više, znam, on kad dođu biciklistički klubovi pa se onda pripremaju, to nam zna nekad biti isto problem, pa onda kad pričamo sa tim strancima, zaustavljamo šta se zna dogoditi, budu 4 biciklista i njihov kombi službeni iza njih i voze 40 na sat, 30 na sat. I onda vidimo da se stvara kolona, znamo zaustaviti taj kombi, stavljamo sa strane, pa nismo znali. Hajde, nek vam bude. Ja ne znam da li to kod sebe doma mogu napraviti, ne znam, ponekad mislim da je to malo, iskoristimo priliku. Da li postoji neko određeno pravilo kako se voziti kad imaš malu dječicu ako voze po glavnoj cesti s biciklama? Ispred do traga pa imaju ona pomagala. Razumijem, oni imaju ona pomoćna sredstva koja se stave ima, iza. Ali imaju oni koji nemaju, pa sad kako... Da li postoji neki vrstni red, da li to ljudi biraju sami, ovisi koliko se oni uzimaju na odgovornost? Ne, uglavnom bi to trebalo biti ta sjedalica, sad neću reći improvizirana, ali se lijepo to zna začvrstiti. Iako nekad vidim kad dijete od iza se vozi na toj sjedalici koja se naknadno stavi, neko mi to ko da mi nije sigurno, ko da ako se pređe preko usporivača, na primjer, da neće to puknuti, ali ipak je to... podložno je, i s vremenom možda se kupi neka polovna, možda dijete tamo prešlo za 1-2 nosivosti ili nešto, međutim ono što je sigurno je za recimo mopede i motocikle da se dijete koje je mlađe od 12 godina ne smije prevoziti na tim prijevoznim sredstvima, što opet nije toliko čest slučaj tu da vidimo, ali se zna dogoditi, znači to je isto podložno kaznama. Ovo što smo rekli za romobil, da bude vaše dijete s vama, apsolutno ne, jer smo rekli ranije da se smije samo jedna osoba voziti, bez obzira ne ulazi u obzir druga osoba ako je dijete, bebica ili nešto slično. Znači obavezno samo jedna osoba na romobilu. Eto, mi smo došli praktički do kraja našeg razgovora, ili imamo još nešto za reći, apelirati? Pa vidite ovako, znači ja bih tu sad više apelirao na roditelje, možda nego na samu djecu, jer roditelji su ti vjerojatno koji će platiti dijete od 12, 14 godina, 15, ne vjerujem baš da ima samo tako 500 eura, sad i možda i više, dobro, da, nego samo više, ok, dijete možda sad neće uvjetovati, ali ovako, nije problem ako se već dogovori za kupnju romobila, ali kad te vidim prvi puta bez kaciga ili nešto, romobil garaža. Sad, to je jedan od načina, ali naravno na lijepi način. I opet, evo sad, što sam spomenuo da ću reći još koji puta za taj
sken tog koda. Znači, evo, molim da vjerojatno će biti još neko vrijeme na vašem portalu taj sken i ima i na našim stranicama PU Istarske. Možda ako ubace na Google tražilicu sigurno na romobilu PU Istarska, da će mi izbaciti taj članak koji je stvarno lijepo napravljen. Baš je objašnjeno sve vezano za električne romobile, odnosno osobna prijevozna sredstva, i kažem, evo, imaju taj kod koji mogu si negdje staviti sa strane i pogledat ga i zajedno proći sa djecom šta se smije, šta se ne smije. Tako da, evo, znači, načelno, naravno, vozite, ali po propisima. I još jedno kratko pitanje, jer evo, imamo i puno invalida ili osobe koje ne mogu voziti, recimo, više ni skuter ni auto, pa onda pa kupuju one, ne znam da li bi rekla da li su skuteri, bicikle električni na 4 kotača ili na 3 kotača. Naravno, tamo isto treba kaciga i treba biti registrirano vozilo. Apsolutno, znači oni imaju isto svoje te, ajmo reći, i prava, ali i obveze oko toga. Sad to je možda jedna nova kategorija. Da, to je, kao možemo često pričati. Invalidi koji možda ne mogu ni hodati pa stave štake. Uglavnom, to im je prevozno sredstvo za... Jasno, i oni imaju svoj, recimo, motorčić. Sad, zato kažem, treba opet razriješiti, prelazi li to iz nečega, ajmo reći, kao priručnog sredstva, ili je već to kategorija koja se smatra da je, ne znam, električni nešto ili na motorni pogon, gdje onda apsolutno mora proći fazu registracije. Znači, možemo sve to pogledati, pronaći i pitati. Da. Eto, to je važno. Može. Hvala puno na ugodnom razgovoru i na svim informacijama. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Đenja, hvala. Muke po mami, tati i mati. Emisija za zdravu obitelj. Razgovaramo o aktualnim temama iz svakodnevnog života. Uključite se, postavite pitanje ili predložite temu o kojoj želite doznati više. Emisiju Muke po mami, tati i mati slušajte ponedjeljkom u 13:15. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.